Muraho neza, tubahaye ikaze kuri MK Family TV. Muraba agaciro cyane kuri twebwe. Amazina yanjye nitwa Mwiza Yvette Nkundabantu, ndi umumama, ndubatse, mfite umutware umwe. Umurimo nkora, ndi umumama wikorera ku giti cyanjye, nkora ibijyanye na decoration, nambika abageni, ndadekora, nkora amakeke, ibijyanye byose n'ibirori muri makeya bibarizwa kwa Mwiza. Intego y'icano yanjye ni ukugira ngo dushishikaze abamama kwikorera, tubaganiriza, batwereka bimwe mu bikorwa bagerageza gukora kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'urugo rwabo. Rero tukaba tubashishikariza gukora subscribe, unakora share and comment, kandi dushimira n'abakurikiranye amavideo yacu twabanjije gushyiraho, dushishikariza n'abandi batarakora subscribe kuyikora. Murakoze cyane, muraba agaciro kuri twebwe.